goes a little something like clear to te in safa in si bai fekule tun chum chu tlema chalai deu te lom zong dur lampang karon soi fe thung dona ka video content zinga hian milar te news ti atela wangin milar chungchang karon soi fe thung dona video sei tak ani don lova chu wangin Selena Gomez mo Hailey Bieber te fans ni velem lo po in video hi atira changa atop thlanga milo ngai thlak saka milo telpui ve turin ka som masadu chewani an fans se ve hi anin huat zial in mil lo zia chu kan chia anga soi deu do apo angai to kherlo anin huat chan po kan she ome ni tin eng diklai mai po in social media anin kheiton na mu tur atam theihli a ma se an mani pahni ber Hailey Bieber le Selena Gomez te berero an lo in ngai hle si hani mail social media kan thil mu le chiar na jong te hi arin tlak lo zia ti fia tu te zinga mi anon ni le tani Indian Nikanin Los Angeles Academy Museum of Motion Pictures Wai Hotania chuta chuan milar tam tak an oma chuta chuan milar tam tak som zinga Hailey Bieber le Selena Gomez te pon tel an kalve ve boka hi Justin and Hailey nupuya ane nuwa show pakhata Hailey le Selena Gomez te in London masak per na anile ngala an kaldun ve le boka Ankal ve don ti fans lamin an share ringot po khan boruak so adang hal zar maya chuta tha an lagdun na anon post no page on in internet cover hi an soi king deu dot ani ber rei tak chuak nging chong lawanga ma je mini reilo te chung chuak nging man nge nge don at san chu an kar boruak vel hi akoma kum chuang an lo pai pi to hloma chutia tha anon ladun tamai chu mi in makan ti hleni tha an ladun satlia po ani lo le ngal anin kar boruak chu a chahle a social media velami in an pani chungchang thu an soite chu atam jok adiklovani ti anon fia in nge mel takin anon ombokani uluk li in anon na in kwa ziboka hetianga an mani pani ber anon omdun to nuwa po hianin mitam tak chuanin ka oilo lemon sangan yang anon lati tral thawa tina chen page chuanin edit ani ti anon drink hial bogani Instagram lama kanin hemi chungchang vel hi miron shilan oma edit ani em lo ti chwa sakte ti kha an om de unwala chu wangin karon bo zui ve de ubokani hi edit ani lova thil thleng tak tak ania Academy Museum of Motion Pictures show an London chuma an thalak nge ni ti kha karon sefia le ni tin hetiang baw hi chonin an ni pani tan po hian anin kar boruak hi acha feka mi inan lo ngai ang kha ataka thil thlenga om lo ti fia wak ngai na om to don chuang lo bokani mani lukhan Hailey Bieber in Call Her Daddy podcast chuan Selena chungchang soya Selena po ama ngei na abyak to thuti asoi boka tin apasal Justin chu tu la ka changma aruk sak ani lo thute po aronin soifia being married to someone with that level of fame impacted your identity. Where do I start? Kha a interview na thu soidan tam taktia wang khan Hailey chuan beizui a hlole thawa troll a hlole thang bokani thil kal to ron phor chuak le zel mai ti tu anga boka tin borak dai mai to tu ron ti al chhal ezel tu chu ama hi ani tia soipo antam reng bokani achan chu eng tiang po in ama chungchang emaw Selena le apasal hlui te chungchang emaw an pathum borak chungchang vel hi bek dai to min in soifia tum chin ma se mi zong ril ru hi eng tika ma a min thengai vek don lova bei tu hotu sel tu le thil om dan pom thiam lo tu hi chu an om reng don chu wangin ani ni tirangoi chu tlat mai kha atan po tu tan ve po thil fin thak jok ani lain Hailey chuan apasal ngai zong hlui chungchang vel interview na apia deuh thoa asoi chuak le ama a in soifia thareng mai chu boruak ti altu mai zol kani ti an tam hle a hi neutral taka thil thiam tan chuan adik lo na om shan lo bokani athu soi ti awangin troll a hlo zui tareng bokani kha mase Selena chuan atuk loka a thlawang aron hausaka mi tu ma in midang ril ru an ti shom saktur ani lo ti ang zogin thu aron nei ve ngalani some of the things that I don't even need to be aware of are just vile and disgusting and it's not fair and no one ever should be spoken to in the manner that I've seen. Interview na vela hian aming marine in soi chin lo ma se tu chungchang nge an soi ti ero tu te po in an lo she thiam ngal mai chin ma se ami pa ber Justin Bieber ero in thu hi aron nei vak ngai lo thunga ani hi chuan ngoi hi achu ve tlat chin thunga ni
ma se ti hian akuma kum chuang boy na le atua te lam ve ve tan po ril ru sel na ngong chevek thei khopa social media vel kal tlanga in be ina ton theina khop hial boy na chu achang tu nu te pani Hailey le Selena te thalak pathum pali vel lekin aron ti dai don ta ani mela hei hi an pahnia thla an lak dun masak ber na ala ni le ngal phe na an loin muto thla te an lo la dun te ani lem lo chuan hei hi chu public taka thla an lak dun masak ber na ang ani tikha chuan Selena Gomez la sak kilamit kindness la ange mai khan thatna mangin boy na chu beng dai ani ta ti asoi the ome tin Selena Gomez po in kopui nget tur adu ve to thu hi asoi ve to a ama star tu le date share lo tu mi pachhelo tak tak lar tak tak te hi chu an om deu renga anin puang de oreng bok ma se ti swal lekha alau ve to ni ma na engpo chuni se a chanu Taylor Swift yangin mi profile le rin tlak tak mai nget thatak mai atong ve to tura ngaila ashisel na te hi achhad ba ka aliu pas chungchang vel te po kha la boy pui veringa in a documentary po a release trip to boka a beauty brand rare lama po a boy zar bok nen la thar te aron nei chhovele thut chin boka a boy ni vere potuni se khatikhan mizo zinga Selena Gomez le Hailey fans tamtak Instagram Facebook WhatsApp status ti vela in Kington fek reng chin in Kayton fek reng chin te po in nga iza in laurel ve thei to ngai kan ve se ya Selena Gomez soyang de khanin chatna mangami le hi alo ha dam thak ber ni in alang